Majd megnövekedj, eszembe támad rettőre, majd megleszek én. Kicsi vagyok én, majd megnövekedj, eszembe támad rettőre, majd fiú leszek én. Česi slave moje, krive se još moje, pred nami misli rad te naše. Pojdźmy moj, da teraz vedri pismo, žalost i sebe zove. Pam, 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 vidi veru ti, razviraj ti plate, podaj mi svoje tačke. Skoči se, iskočim ja, tvoje pesam veselna srca. Pam, 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 vidi veru ti, razmigaj ti plate, podaj mi svoje tačke. Skoči se, iskočim ja, tvoje pesam veselna srca. Pam, 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 vidi veru ti, razmigaj ti plate, podaj mi svoje tačke. Skoči se, iskočim ja, tvoje pesam veselna srca. Pam, pam. Človek je kot nosilec znanja obenem nosilec visoke stopnje odgovornosti. Informacija, ki jo nekomu posredujemo, lahko spremeni življenje ali usodo zapelje v popolnoma drugačno smer. Znanje, ki ga pridobimo z izobrazbo, ima lahko več učinkov. Če nam je znanje razširilo dojemanje sveta, poglobilo razumevanje vzrokov, če ga delimo z ljudmi, lahko rečemo, da je takšno znanje živo. Če radi delimo svoje spoznanja s tistimi, ki imajo zanimanje, je naše znanje živo in se množi. Zaradi nenehnega spreminjanja sveta, technológie, znanosti pa je potrebno, da se učimo vse življenje. Az állandó bizonytalanság korszakában élünk minden vonatkozásban. Mindenkinek számolnia kell azzal, hogy élete során
többször is kénytelen lesz szakmát váltani, változtatni, módosítani. Egyáltalán napjainkban a munka állandó tanulást jelent. Az egész életen áttartó tanulás nem csak egy szlogen vagy program, hanem valóban meghatározza társadalmunkat. Az ember nem zárja le a tanulmányait a formális oktatás végzettével, hanem a releváns tudás megszerzése formális és informális körnjezetben tovább folytatódik. Spoštovani, na nacionalnem odprtju 26 tednov vseživljenjskega učenja so vas kot prvi pozdravili naši najmlajši, in sicer otroci vrtca Lendava, enote Gabarje. Tisztelt jelenlévők, sok szeretettel köszöntöm Önöket a 26. egész életen át tartó tanulás hete 2021-es országos megnyitóján, ahol elsőként a legfiatalabbakat láthattuk, és pedig a Lendvai óvoda gyertyánosi egysége óvisait. Na današnji prireditvi posebej pozdravljamo Ma körünkben külön tisztelettel köszönhetjük Horváth Ferenc urat, nemzetiségi országgyűlési képviselőt, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tanácsának elnökét. magistra Dejana Židana, poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, Gospod Matejo Ribič, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. magistrico Natašo Krajnc, vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, Dr. Natašo Potočnik, direktorico Andragoškega centra Slovenije. Tejo Dolgan, vodjo sektorja za izobraževanje odraslih, Magistra Stanka Baluha, direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti. ter vse prisotne županje in župane. Kot gostitelja današnje prireditve najprej k mikrofonu vabimo direktorja občinske uprave občine Lendava, dr. Mihaila Kasasa. Megkérem dr. Kaszás Mihály urat, Lendva község igazgatóságának igazgatóját, a rendezvény házigazdája nevében köszöntse az egybegyűlteket. Hvala lepa za besedo. Spoštovani zbrani, cenjeni gosti, dragi prijatelji. V imenu občine Lendava, pokroviteljice nacionalnega odprtja 26. tedna vseživljenjskega učenja, vas toplo pozdravljam v objemu Lendavskih goric v občini zelene prihodnosti. Veseli me, da je čast gostitelja tako pomembnega praznika učenja pripadla prav občine Lendava in v tem času, ko se v Lendavi odvija tradicionalni festival Vinarium, ki med drugimi združuje že tradicionalne lendavske prireditve Bogračvest in Lendavska trgatev. Lendava je večkulturno in večjezično mesto z bogato meščansko tradicijo. Prav sobivanje različnih narodov in narodnosti ter sožitje, predvsem pa sprejemanje drugačnosti so odlike, ki se jih mlajše generacije v naši lokalni skupnosti že vrsto desetletij preko vzorov starejših učijo. Znanje je eden temeljnih stebrov družbe in gonilo napredka, zato je učenje v vseh življenjskih obdobjih potrebno posvetiti veliko pozornosti. Vsi tukaj vemo, da učenje in pridobljeno znanje predstavlja trajno bogatstvo, ki nam ga ne more nihče odvzeti. Sam proces učenja pa je mnogo več kot pridobivanje znanja. Zato ne pozabimo na medsebojno razumevanje, spoštovanje, sodelovanje, sočutje ter strpnost, s pomočjo katerih lahko pridobimo pravo modrost, ki bi morala biti globlji cilj. Prav modrost je namreč tisto, ki posamezniku daje moč spopadati se z različnimi življenjskimi izzivi ter celo premagati trpljenje. Občina Lendava podpira vse vrste in oblike izobraževanja, tudi izobraževanje odraslih in prizadevanje Ljudske univerze Lendava, saj se zaveda, da znanje prispeva k zvišanju zaposljivosti, osebnosti rasti ter sožitju v skupnosti. Rad bi se zahvalil v svojem in imenu občine Lendava ter čestital vsem dobitnikom današnjih priznanj, ki predstavljajo zgledne učeče ter v okolju, v katerem bivajo svojim življenjem, dejanji in zgledom širijo zavedanje o pomenu učenja med ljudmi, pa tudi nacionalnem koordinatorju tedna vseživljenjskega učenja, Andragoškemu centru Slovenije in Ljudski univerzi Lendava, ki sta s skupnimi močmi poskrbela za izvedbo današnjega, osrednjega in vseh ostalih spremljevalnih dogodkov.
Naj bo vsak dan v našem življenju priložnost, da se naučimo in spoznamo nekaj novega. Hvala za pozornost. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, povabi me v goro, kjer škrati živijo. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem s bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, zjutraj pod oknom pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmiraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki še krepenijo, ostaje jim vlaki. Napravi to zmiraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. V izvedbi skupine Aeternum smo slišali uglasbljeno pesem Ferija Lajnščka, pesnika Prekmurskih ravnic, Ne bodi kot drugi. Az Eternum csoport előadásában Feri Lajnšček megzenésített versét hallhattuk. Na oder vabimo gospo Matejo Ribič, državno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj nagovori zbrane. Most pedig megkérem Mateja Ribič asszonyt, mondja el köszöntőjét. Spoštovane, spoštovani, dober dan. Počaščena sem, da vas v imenu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozdravljam na otvoritvenem dogodku tednov vseživljenjskega učenja.
Poseben pozdrav vam predajam strani ministra Janeza Ciglerja Kralja osebno, ki zaradi drugih nujnih obveznosti žal ne more prisostvovati dogodku. Zato pa vam, vsem ustvarjalcem te nacionalne prireditve, izreka zahvalo in priznanje, da verjamete v pomen učenja. Sprejeti učenje za svojega življenjskega sopotnika prinaša moč in radost. O tem, da ima vseživljenjsko učenje široke učinke, so ničkolikokrat pričale tudi zgodbe vsakokratnih glavnih junakov nacionalnega odprtja tedna vseživljenjskega učenja, dobitnikov priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih, ki jih podeljuje Andragoški center Slovenije. Preteklo in letošnje leto je bilo področje vseživljenjskega učenja zaznamovano tudi s prenekatero oviro in izzivom. Na eni strani so omejevalni ukrepi zaradi epidemije COVID-19 terjali svoj davek in čas, da so se tako izobraževalni sistem kot udeleženci privadili na nove razmere. Na drugi strani pa so bili v letošnjem letu zastavljeni ambiciozni cilji. Akcijski načrt za Evropski steber socialnih pravic, sprejet meseca marca, nas je zavezal, da do leta 2030 dosežemo vsaj 60% udeležbo odraslih na usposabljanjih. To je naš skupen izziv. Da pa bomo dosegli ta cilj, so potrebni premiki. Vemo namreč, da delež odraslih med 25 in 64 let, udeleženih v formalnem izobraževanju ali neformalnem učenju, v zadnjih letih vztrajno upada. Izziv je tudi zagotoviti kakovostne procese izobraževanja in učenja, zato da bo široka udeležba prinesla tudi visoko raven znanja in spretnosti. Premiki se vsekakor morajo zgoditi na več ravneh: v naravnanosti posameznikov, v njihovi večji motiviranosti za učenje, zgoditi se morajo pri deležnikih, ki izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje snujejo, izvajajo, ga financiramo ali ustvarjamo druge pogoje za njegovo udejanjanje ter priznavanje njegovega pomena. Ter ne nazadnje, premiki se morajo zgoditi tudi pri delodajalcih, ki še niso prepoznali pomena vlaganja v usposabljanje svojih zaposlenih. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 1996 dejavno sodeluje in tudi podpira pripravo tedna vseživljenjskega učenja. Pri tem se močno povezujemo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in drugimi resorji. Prepričani smo, da lahko izboljšamo posamezna in skupna prizadevanja za večjo ozaveščenost, da mora vseživljenjsko učenje postati vrednota. In prav k širitvi kroga prepričanih, povečanju vključenosti in udejanjanju slogana Slovenija učeča se dežela, že 26. leto zapored prispevate tudi vi, spoštovani soustvarjalci tedna vseživljenjskega učenja, in zato se vam zahvaljujem. Verjamem, da je še posebej zavzeto treba nagovarjati ranljive skupine prebivalstva, da prepoznajo prednosti dobre izobrazbe in znanja ter nenehnega nadgrajevanja splošnih in poklicnih spretnosti za premagovanje ovir in stisk. Odličen primer uspešnega dela na tem področju je prav Ljudska univerza Lendava s projekti Večnamenski romski center Dolinsko, program Socialna aktivacija za Rominje ter Center za družine Perec. Tedni vseživljenjskega učenja bodo tudi letos, predvidevamo s skoraj 6000 brezplačnimi dogodki po vsej Sloveniji v mesecu in pol, v mestih in na podeželju, v učilnicah in na prostem, osvetljevali številne razsežnosti izobraževanja in učenja v vseh življenjskih obdobjih. Prireditev, ki jo s približno 2000 izvajalci pripravlja in koordinira Andragoški center Slovenije, je lep primer, kako je s sodelovanjem številnih deležnikov mogoče pripraviti izjemno in široko zasnovano kampanjo, ki seže do najširšega kroga državljank in državljanov in v njih zaseje željo in voljo po učenju. Danes smo se po zaslugi Ljudske univerze Lendava, soorganizatorja tokratnega nacionalnega odprtja tedna vseživljenjskega učenja,
in s podporo občine Lendava ter drugih 4 občin, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje in Turnišče, ter madžarske narodne in romske etnične skupnosti zbrali v izjemnem okolju, ki povezuje več kultur, jezikov in narodnosti, mlade in odrasle, teorijo in prakso, izobraževalno področje z drugimi resorji, več lokalnih okolij z nacionalnim. Spoznali bomo 5 novih zglednih primerov, tokrat iz pomurskega konca. Njihove zgodbe bodo potrdile, da se z učenjem vse življenje opremljamo za premagovanje ovir in spoprijemamo z izzivi na vseh področjih bivanja in delovanja. S tem pa pozitivno vplivamo ne samo na svoja življenja. Naj se 26. tedni vseživljenjskega učenja pričnu. Az ifjú lendvai végzős színművész hallgató Pál Péter a zenei világban is sikeresen megtalálta a helyét. Most a Shallow című dalt adja elő. Peter Pál, mlad Lendavčan, ki si ob študiju gledališke in filmske umetnosti utira pot tudi v glasbenem svetu, nam bo sedaj zapel skladbo Shallow. Köszönöm szépen, nagyon szép napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekem egy hatalmas nagy öröm volt, amikor a szervező megkért, hogy szerepeljek ebben a csodálatos műsorban, és igazából megkérdeztem, hogy milyen dalt énekeljek, és azt mondta, hogy ennek a műsornak az a lényege, hogy segítsük a sokszínűséget, a többnyelvűséget, és hogy legyen érték az, hogy különbözőek vagyunk, de így is jól megférünk egymás mellett, és tudjuk szeretni egymást. Ezért arra gondoltam, hogy van egy kedvenc számom, aminek az a címe, hogy Shallow, ami a Star is Born című, a Csillag születik című filmben is volt, valahogy így hangzik, hogy és ezt lefordítottam magyarra, és ezt szeretném előadni most magyarul, ezt a dalt. Szóval fogadják szeretettel a Shallow című dalt magyarul. Mondd el nekem, lány, elég-e a modern bús magány? Többre vágysz talán, valami más, valami jobb után. Hullok slám, egy jó nap úgy vírod kell, nagyon érzem a változás. Egy rossz nap félek magamtól bár. Mondd el nekem, lány, ez az űr miért olyan nagy talány? Többre vágysz talán, ne legyen minden rohanás csupán. Hullok slám, egy jó nap úgy vírod kell, nagyon nézem a változás. Egy rossz nap félek magamtól bár. Fejjel a mélybe zuhanunk bátran, földet nem érünk már. Nézd a sötétet, hol nem kell félned, mint ki a sekében áll. Olyan seki vagy,
olyan seki vágy. Nincsen már azon seki vágy, a mélyben találok rád. No, a műsor előtt egy 3-4 órával azon gondolkodtam, hogy miért ne fordítsam ezt szlovénra is, úgyhogy lefordítottam szlovénra. Nézzék el nekem, hogy egy picit olvasni fogom, de valahogy így szól, hogy Dalece od sunca, tonem do konca, globino s teboj do dna. Nikjer ni besede, ne glave ne vide, le sama tam doli sva. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we fall from the shallow now. Yeah, 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 yeah. Fejjel a mélybe zuhanunk bátran, földet lemérünk már. Nézd a sötétet, hol nem kell félned, mint ki a sekélyben áll. Olyan seki vágy, olyan seki vágy. Nincsen már azon seki vágy, a mélyben találok rád. V imenu nacionalnega koordinatorja tednov vseživljenjskega učenja Andragoškega centra Slovenije bo zbrane nagovorila direktorica dr. Nataša Potočnik. Az egész életen át tartó tanulás hete koordinátora nevében az egybegyűlteket a Szlovén Andragógiai Központ igazgatója dr. Nataša Potočnik köszönti. Spoštovani udeleženci otvoritvene slovesnosti tednov vseživljenjskega učenja, prijazno pozdravljeni. Nacionalno odprtje te najvidnejše promocijske kampanje na področju izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji je v resnici slovesnost. Saj imamo kaj praznovati in biti na to ponosni. Na to, da se vedno več ljudi vključuje v vseživljenjsko učenje, da imamo vedno več možnosti širiti svoje obzorja, pridobivati in poglabljati nova znanja, razvijati, ohranjati in uriti svoje veščine. S tem se spreminjamo. Spreminjamo tudi svoje okolje, odpirajo se nam nove možnosti in nove karierne poti. Postajamo ustvarjalni, torej odgovorni posamezniki, člani družin, člani skupnosti, ki ustvarjamo boljšo prihodnost zase in za druge. V letošnjem letu nas bodo povezovale številne skupne teme, ki so odgovor na potrebe in duh časa. Epidemija nas je ujela v primež digitalne preobrazbe. Pred nami je izziv vključevanja vseh starostnih skupin prebivalstva v pridobivanje digitalnih spretnosti, pri čemer pa se zavedamo, da so gibalo napredka sprememb ljudje in ne tehnologija. Ljudje, ki so strpni, aktivni državljani, cenijo kulturno dediščino, skrbijo za okolje, se medgeneracijsko povezujejo in širijo svoje obzorja z branjem. Vsi ti vidiki človekovega življenja so vtkani v dogodke tednov vseživljenjskega učenja. Pripravili so jih številni prireditelji dogodkov, izobraževalne organizacije, osnovne šole, vrtci, srednje šole, ljudske univerze in izobraževalni centri, občine, podjetja, društva, nevladne organizacije in interesne skupine, knjižnice, kulturni domovi, glasbene, plesne šole, kmetije, turistična društva, taborniki, skavti, študijski in bralni krožki, svetovalna središča, središča za samostojno učenje in še mnogi drugi. Vsako leto se nam pridružijo novi, ki svoje ponudbe ne zaključijo zgolj po nekaj tednih, temveč so stalni ponudniki različnih oblik učenja. S tem dokazujejo, da je Slovenija zares učeča se dežela. Naš cilj je zagotoviti možnost učenja prav vsem skupinam prebivalstva
in pri tem upoštevati njihovo različnost, se tej različnosti prilagajati in približevati, kot smo različni mi, današnji udeleženci. Smo v večjezičnem, večkulturnem, mednarodnem okolju, vsi usmerjeni k istemu cilju, ozaveščanje o potrebnosti vseživljenjskega učenja, ki nas spremlja na vseh področjih delovanja in bivanja. Andragoški center Slovenije je pobudnik in nacionalni koordinator tedna vseživljenjskega učenja že vse od leta 1996. Prvih 10 let smo slovesno odprtje organizirali v Ljubljani in nato pa se odločili, da se tudi s to prireditvijo državnega pomena približamo ljudem. Ta namen smo združili moči z najpomembnejšimi nosilci tedna vseživljenjskega učenja, območnimi koordinatorji, vsako leto v drugem kraju. Veseli smo, da nam je uspelo dogodek kljub neugodnim epidemiološkim razmeram letos spet izpeljati v živo tukaj v gostoljubni Lendavi pod vodstvom Ljudske univerze Lendava. Naše sodelovanje v zadnjih tednih je bilo odlično in izrekamo vam priznanje ter zahvalo za pogum, ustvarjalno in učinkovito delo ter povezovalno vlogo v pomurski regiji. V lanskem letu so se dogodki zvrstili žal zgolj v virtualnem okolju in pogrešali smo stik z vsemi vami, kljub temu pa se veselimo vseh posnetih dogodkov, ki nam bodo ostali kot pričevanje, upajmo, minulega hektičnega časa. Še nekoga je treba omeniti. Letošnje dobitnike priznanj z zglednim učečim se v Pomurju. Medtem, ko je Institut priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih prenovi, smo tokratni izbor dobitnikov zaupali koordinatorjem tedna vseživljenjskega učenja v pomurski regiji. In Ljudska univerza Lendava je pripravila video predstavitve teh 5 zglednih posameznikov, ki se vse življenje učijo in tako napredujejo, obenem pa veliko dobrega storijo za svoje okolje. Prav njim bo namenjen osrednji del današnjega programa in brez dvoma nas bodo navdušili. Počaščena sem, da sem vas lahko pozdravila v živo in iskrena hvala vsem za organizacijo tega slovesnega dogodka. Naj vas v nadaljevanju dogodka pospremim samo še željo, da bi nas, učenje v teh dneh zares krepilo, radostilo in povezovalo. Kot ste že lahko videli tekom današnje prireditve, je naše bogatstvo v raznolikosti. To dokazujejo tudi naslednji nastopajoči. Adao, kaj sam sa sklejim, i penadaumen kerel bastaule, so še dika z hegediškjem so akavnasto Paulina. Romano Klauso in Saša Debeljak s skladbom Lač Hirat. Ubavia pude Ubavia manusha Ayadili ari nepuka Kotut mange andirat bicha Kaiman tu jangais Ayadili ari nepuka Kaiman tu bichas Ayagili ari nepuka Kaiman tu ushas Ubavia manusha Darat me na slova
a ja lej si rad čak merova. Amo alsva na kosa, a ja rad čak merova. Amo alsva na kosa, šukar mri pirani, a darat sam lesi moj ketar, mi čak divkar tuču mi da, lačira kivanina. Mi čak divkar tuču mi da, lačirat kivanina. Hegeduva, Hegeduva, Hegeduva pešuna, halgatime pešuna, amarigi licide, halgatime lacide. 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 Ljudem lahko svetujemo le eno: berite, berite, berite. Z branjem se odpirajo novi svetovi, resnični in izmišljeni. Berite zaradi podatkov in iz užitka. V knjigah je prav vse in to lahko dobite zastonj. Az embereknek csak egyet üzenünk. Olvassatok. A könyvek új világot nyitnak meg. Olvasni élvezet, a könyvekből pedig ingyen kaphatunk meg mindent. Tisztelt közönség, a mikrofonhoz szólítom a mai rendezvény ünnepi szónokát, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola szlovén szakos tanárát, Kresnik-díjas irodalmárt Štefan Kardošt. K mikrofonom vabimo slavnostnega govorca današnje prireditve, profesorja slovenščine na dvojezični srednji šoli Lendava, književnika in dobitnika Kersnika Štefana Kardoša.
Star sem 55 let in sem srednješolski učitelj. Sem tudi avtor ali soavtor 8 romanov. Včasih napišem ali priredim kakšno besedilo za to in ono glasbeno skupino. V zadnjem obdobju se ukvarjam tudi s scenaristiko in snemanjem filmov, bodi si mentorsko, bodi si avtorsko. Trenutno tudi raziskujem funkcijo besede o nej, krajevnih govorih Prekmurja in Porabja. Če bo vse po sreči, bom na to temo doktoriral. Ko me je moja bivša sodelavka, zdaj direktorica Lendavske ljudske univerze Rahela, povabila, da bi nekaj povedal na tej prireditvi, je dobro vedela, da ne bom govoril o Delorovem poročilu Mednarodne komisije o izobraževanju za 21. stoletje ali o nacionalnih programih in načrtih za vseživljenjsko izobraževanje, o formalnem in neformalnem izobraževanju in tako naprej. O tem vem premalo. Govorim lahko o tem, kako sem sam doživljal bliskovito spreminjanje sveta v zadnjih pol stoletja in kako sem se ob tem soočal željo in potrebami po stalnem dodatnem izobraževanju, oziroma kako so me razmere silile v to. Odraščal sem v Gorički vasi, z današnje perspektive je bilo življenje tamkajšnjih ljudi pred pol stoletja revščina, kakršno običajno pripisujemo le tako imenovanemu tretjemu svetu. Nekaj domačij je bilo brez elektrike, veliko je bilo takih, ki niso imele vodovodne napeljave, redko katera je imela kopalnico, skoraj nobena ponotranjega stranišča. Njive so orali s kravjimi vpregami, želi so s kosami in srpi. Če bi v tem okolju takrat kdo pomislil na dopustovanje na morju, bi to bilo tako neverjetno in nezaslišano, kot če bi zdaj kdo v tej dvorani rekel, da se bo drugo leto z raketoplanom Jeffa Bezosa ali Elona Muska odpravil na enotedenski potep v vesolje. To je bilo protestantsko okolje s posebnim kultom dela. Če si kot otrok kdaj pokazal, da se dolgočasiš, so ti dali v roke motiko in te nagnali na njivo razbijati grude, večje od žogice za namizni tenis. Vse to je za marsikoga bila motivacija za beg od tam, kajti gotovo je kje na širnem svetu obstajalo tudi drugačno življenje. V mesto smo se preselili ravno ob začetku mojega srednješolskega izobraževanja. Starši so tam zgradili hišo. Mesto je za najstnika kraj, ki ponuja veliko več kot vas, več zabave in več informacij. Predvsem pa vzbuja veliko potrebnih in nepotrebnih želja, ki jih na vasi ne poznaš, naprimer željo po počitnicah na morju. Z novo hišo smo dobili tudi telefon, bil je dvojček. Kaj je dvojček? Na isto telefonsko linijo sta bili priključeni 2 telefonski številki. Ko je telefoniral tisti drugi, tvoj telefon ni deloval in lahko si samo molil Boga, da v dvojčku nisi bil s kom, ki je cele dneve visel na telefonu, kajti potem telefona v resnici nisi imel. Tudi, če ti je gorela hiša. Spominjamo je ostalo tudi to, da so ravno v tistem času v srednje šole uvedli predmet računalništvo. Računalnikov ni bilo. Smo se pa učili programirati, pisali smo dolga zaporedja ničel in enk, večini je bilo jasno bolj malo. Na fakulteti smo seminarske in diplomske naloge še vedno pisali s pisalnim strojem. Malo potem se je vendarle začelo pisati tudi na računalnike in tiskati besedila na tiskalnike. Malo mlajša kolegica mi je zadnjič povedala anekdoto o slavnem profesorju z ljubljanske filozofske fakultete. Besedilo, ki mu ga je oddala, je bilo natisnjeno na tiskalniku, zato ji ga je profesor zavrnil, češ, da se preslabo vidi in ga je morala prepisati s pisalnim strojem. Marsikdo se zelo veseli konca šolanja,
pravi, da mu naposled lahko knjige zabrisal kot. Morda je tako bilo nekoč, danes je zagotovo drugače. Obsojeni smo na stalno učenje. Tudi moja izkušnja je takšna. Potem, ko sem postal učitelj slovenščine na srednji šoli, se je pravo učenje namreč komaj začelo. Ko neizkušen stojiš pred razredom, te je vedno malo tudi strah, da česa ne boš vedel in tako izgubil avtoriteto, še preden si jo sploh pridobil. Edino zdravilo pred to tesnobo je stalno učenje. Tako se je moral takoj vzeti v zakup, da bo treba vsako leto prebrati vsaj 100 knjig, če bom hotel na svojem področju vsaj za silo ostati na tekočem. Toda dijake pri pouku jezika moraš naučiti tudi pisati. Nekoč mi je nek dijak rekel, da zame kot učitelja pisanje res ni problem, ne? Ker samo govorim o pisanju, pisati pa morajo oni, dijaki. In potem sem začel še pisati, da mi kdo v prihodnje ne bi več mogel priti na plan s takšnim argumentom. Poprečju napišem knjigo na vsaki 2 leti in pol, kakšno knjigo napišeš pol leta, za kakšno pa porabiš tudi celo desetletje. Pišem z veseljem, tako kot z veseljem tudi berem. Eno gre z drugim, ne moreš pisati, ne da bi veliko bral. Preden se usedeš pred prazen bel ekran, moraš ure in ure presedeti pred različnimi knjigami in drugim gradivom. Vendar pa se moram ves čas učiti tudi stvari, ki me ne veselijo tako zelo kot branje in pisanje. Poleg svoje stroke se moram spopadati z različnimi novostmi, ki jih prinaša čas. Največ jih je na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije. Moji učenci so se v te nove digitalne svetove rodili. To je njihovo naravno okolje. V tem okolju so pravzaprav oni tisti, ki bi lahko učili mene in me marsikdaj tudi učijo. Če se nočem pred njimi preveč osramotiti, mi ne preostane drugega, kot da se ves čas spopadam tudi vsemi mogočimi novostmi na tem področju, pa še na številnih drugih. Kajti, svet se spreminja bliskovito kot še nikoli. Kar je bilo v mojem otroštvu nepredstavljiva znanstvena fantastika, je danes resničnost. In tega, kar je danes resničnost, se bomo jutri komaj še spominjali. Naj nam je všeč ali ne, prisiljeni smo se ves čas prilagajati in se učiti. Kljub temu, da moderni svet od nas zahteva vedno več znanja in časa, da sploh lahko dohajamo njegov nori ritem, nam vendarle ostaja še nekaj prostega časa, ki je zgolj naš in ki ga največkrat dojemamo kot čas svobode, saj se nam zdi, da sami odločamo, kako ga bomo porabili. Generacija mojih staršev je prosti čas po službi izkoristila tako, da je potem do večera delala na kmetiji. Hrane, ki so jo pridelali doma, ni bilo treba kupovati v trgovini in ostalo je nekaj denarja, ki so ga dali na kup za gradnjo nove hiše. Naša generacija po prosti čas po službi v glavnem troši za brskanje po spletnih straneh, družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram in podobno. Naši otroci so v tej dejavnosti zavezani še bolj. Klikneš na prvo povezavo, potem na drugo, tretjo, v nekem trenutku ugotoviš, da so minile 3 ure in se samo še sprašuješ, kako je to mogoče. Prej ali slej ti postane jasno, da ni večje potrate časa od tega početja. Če za Facebook in podobno porabiš 3 ure na dan, je to na leto več kot 1000 ur zapravljenega časa. In čeprav se nam zdi, da je to čas svobode, je v resnici čas prostovoljnega odrekanja svobode. Milijarde informacij, ki so nam prek spleta dosegljive v vsakem trenutku, in bliskovita hitrost njihovega širjanja nam vzbujajo lažni občutek, da smo vsevedni, da so na dosegu klika z miško na voljo vse resnice tega sveta in da v enem samem hipu lahko ves svet seznanimo s svojo resnico. In v tem prepričanju trosimo v svet banalnosti in jih tudi spuščamo v svojo dnevno sobo.
Resnica ni bila še nikoli tako dobro skrita pod naplavinami informacijskih smeti, kot je sedaj. Od nje nas odvračajo premeteni računalniški programi, iza nepregledne množice navideznih informacij se skrivajo zapleteni algoritmi, s pomočjo katerih veliki svetovni igralci ustvarjajo naše nove želje in potrebe in nam ves čas prodajo nekaj, česar v resnici ne potrebujejo, nam vsiljujejo ideje in vero v karkoli že, ter nas prepričujejo, da so to v resnici že od nekdaj naše želje in naša vera. Dražijo nas in podžigajo čustva in strasti, kajti ko smo čustveno vznemirjeni, je z nami najlažje manipulirati in nam prodajati vse mogoče in potikati to in ono. To je ta velika svoboda, ki jo tako zelo čislamo in častimo. Prav zaradi tega sem se pred nekaj časa odločil, da kljub svojim 55 letom tistih 1000 ur prostega časa na leto ne bom več zapravljal za všečkanje objav prijateljev na Facebooku, da se z njimi ne bom zapletal v žalčne debate o cepljenju in da tudi objavljal ne bom več ničesar. Ves ta svobodni čas raje posvečam besedi o njej in njenim funkcijam v medčloveški interakciji, v upanju, da mi bo uspelo napisati doktorsko disertacijo. To bo namesto 1000 všečkov moja zapuščina bodočim rodovom. Pravkar povedano ne more biti recept za nikogar. To je bilo le nekaj spominov na minula desetletja, ki so se mi utrnili ob razmišljanju o tem nagovoru. Podobno, vendar vedno malo drugače, bi o svojih spominih lahko govorilo več kot 2 milijona prebivalcev te države. Hotel sem le pokazati, kako sta čas mojega otroštva in sedanjost tako neverjetno različna, da nevtralni opazovalec nikoli ne bi rekel, da sta z iste časovne premice. Kot da med njima ni preteklo le ubornih 50 let življenja, ampak dolga stoletja. Povedati sem hotel tudi, da smo se v današnjem času zaradi hitrih sprememb, predvsem pa sprememb na področju tehnologije in znanosti, po eni strani prisiljeni ves čas učiti, da nas ne bi povozil čas. Posebej pa sem hotel poudariti, da je učenje lahko tudi naša svobodna odločitev in da je morda prav to tista resnična svoboda, ki jo imamo na voljo. Pomembno je, da ob vsem, kar se moramo vedno znova na novo učiti zaradi golega preživetja, odkrijemo tudi tisto čisto željo, ki jo nosimo globoko v sebi in ni povezana z golim preživetjem, pa smo se vseeno za njeno uresničitev pripravljeni marsičemu odreči in se marsičesa naučiti, da bi dosegli svoj cilj. Ko razčistimo s to notranjo željo, vse drugo ni več težko. Niti pobrskati po kotih, kamor smo nekoč zabrisali knjige. Hvala lepa in izkoriščam to priložnost, da čestitam vsem prejemnikom današnjih nagrad. Andragoški center Slovenije vsako leto podeljuje priznanja ACS za izjemne dosežke na področju promocije znanja in učenja. Ob odprtju Nacionalnega tedna vseživljenjskega učenja bomo tudi tokrat podelili priznanja izjemnim posameznikom, ki ne samo s svojim zgledom, ampak tudi z dejanji potrjujejo pomembnost učenja in prenašanja znanja. A Szlovén Andragógiai Központ minden évben kiosztja a tanulás és tudás promóciójában tett kiemelt eredményekért járó elismeréseket. Az egész életen át tartó tanulás hete megnyitása alkalmával idén is elismerésben részesítik azokat, akik nem csak példamutatásukkal, hanem tetteikkel is megerősítik a tanulás és a tudás továbbadásának a fontosságát. Na oder vabimo državno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Matejo Ribič ter dr. Mihaela Kasaša, da podelita priznanja. Megkérem Mateja Ribič államtitkárasszonyt és dr. Kaszás Mihályt, fáradjanak a színpadra.
Del njenega uspeha je v načinu pisanja njenih receptov, saj je zelo sistematična in ne pozabi nobene tehnike, kar pri drugih avtorjih dostikrat opažaš. Sem Urška Fartelj, avtorica spletnega mesta 220 stopinj poševno in 2 uspešnic kuharskih knjig z istim imenom 220 stopinj poševno. Svoje bralce ali tudi gledalce v zadnjem času spretno pelje skozi cel recept in zagotavlja uspeh jedi, da je res taka, kot jo je poslikala ona ali pa posnela na jedi. In tudi verjamem, da je tem skrivnost njenega uspeha. Urško sem spoznala nekje pred 5 leti, ko sem jo nagovorila k sodelovanju z Ljudsko univerzo pri pripravi neformalnih izobraževalnih programov. Urška je takrat sodelovala prvič v takem neformalnem izobraževalnem programu in se je kot predavateljica odlično obnesla. Probam dati ljudem tisto, kar rabijo. In to lahko ugotoviš samo skozi to, da se z ljudmi pogovarjaš. Nisem kuharica, ne fotograf, ne šolani snemalec, ne kamerman, ne food stilist, ampak vse to počnem. Nisem pisec teksta. Paprikaš po njenem receptu, po moje znam na pamet, pa še zmeraj imam sliko odprto, ker ne vem, če je boljša kuharica, pisateljica ali pa fotografinja. Jaz mislim, da je vse v enem. Začela sem zgolj iz lastne potrebe, da zapustim nekaj otrokoma in iz svoje lastne potrebe, torej zaradi bolezni, da mi vse ostane nekje zapisano, da bom potem lažje uporabljala te recepte oziroma se jih morebiti lažje spomnila, če bo vse natančno fotografirano, napisano. Se pravi, vse, kar ona ve, kar ona je pridobila nekako skozi svoje delo in izkušnje, zna zelo lepo in na preprost način podati tudi svojim poslušalcem oziroma učencem. Ker se je izgleda izkazalo to dobro rešitev tudi za vse ostale, ki ne vejo kuhati in bi radi kuhali, so začeli na veliko uporabljati moj blog, moje recepte. In je tako postalo spletno mesto 220 stopinj poševno eno najbolj uporabljenih in branih spletnih mest. Poslali smo ji posnetke, Urška pa se je našemu povabilu prijazno odzvala in nas na šoli tudi obiskala. Svoje bogato znanje je z veliko mero entuziazma predala učencem in nam. V osnovni šoli mi je celo učiteljica rekla, da zelo slabo pišem spise, ampak ljudje obožujejo moje tekste. Ko še ni bila tako znana Urška, ko je kaj skuhala, me je povabila, pa sem sprobala, pa povedala, če je dobro, ampak meni je bilo vse dobro, kaj je ona naredila. 220 stopinj poševno je naša kuhinja, ki je vedno odprta, kjer se učimo kuhati, kjer z mojimi sledilci delimo izkušnje, preproste recepte. Ne rabimo biti specialisti, strokovnjaki na vseh področjih, ampak delajmo tisto, kar nas veseli. Na oder vabimo gospo Urško Fartelj, dobitnico priznanja Zglednim učečim se iz Pomurja za leto 2021. Kérem Urška Fartelj asszonyt, vegye át az elismerést.
A mai világban gyakran hálátlan feladat szerepet vállalni egy társadalomban. Különösen nehéz ez néha akkor, itt Szlovéniában is, a Muravidéken, hogyha az ember a nemzetiségi politikával foglalkozik, hiszen gyakran különböző vádak érik, még akkor is, hogyha az alkotmányban és a törvényekben foglalt jogokért harcol. Sodelovala sva v občinskem svetu in takrat, ko sem bil župan, je bil tudi podžupan občine Lendava. Na nek način zelo cenim njegovo politično modrost in to, da kljub temu, da je po srcu velik Madžar, ima občutek tudi za druge narode, narodnosti, sožitje in na nek način tudi zelo močan socialni čut. Aki ismer engem, az tudja, hogy én szívemben nagyon magyar érzelmű ember vagyok, de tudják rólam azt is, hogy mindig tiszteltem és becsültem más nemzeteket, más nemzetiségeket, más vallásúakat, és tulajdonképpen a politikai karrierem mindig valahol arra épült, hogy kiállni a magyar értékek mellett, de ugyanakkor megbecsülni, együtt élni a többségi nemzettel. Horváth Ferenc a MÖNK tanácsának elnökeként és parlamenti képviselőként is mindennapjaiban észlelhető is azt, hogy az itteni fiatalokért napi szinten hajlandó dolgozni akár 24 órát is, sőt még azon többet is, fáradhatatlan, önzetlenül, hiszen ő mindenképpen úgy gondolja, hogy a jövő az mindenképpen a fiatalokért, ezért a kétnyelvű oktatásért ő megtett mindent, és megtesz mai napig is mindent. Valahol ebben látom feladatomnak úgymond egyik fő vezérfonalát, és itt szeretnék úgymond nem csak politikusként, hanem emberként is megfelelni. Ennek szellemében próbálom nevelni gyermekeimet, és mindent megtenni annak érdekében, hogy ezen a vegyesen lakott Muravidéken úgy nemzetiségileg, mint vallásilag megőrizze valamennyi nemzetiség a saját anyanyelvét, saját kultúráját, ugyanakkor pedig megbecsülje a másikat, megbecsülje a többségi nemzetnek, a többi nemzetiségnek a nyelvét, kultúráját. Prav ta njegov socialni čut in njegovo angažiranje je veliko pripomoglo k razvoju šolstva, ne samo dvojezičnega šolstva, ampak šolstva nasploh. Njegov prispevek pa je tudi zaznan in viden na področju kulture. Azt gondolom, hogy ennek a megőrzésében jelentős szerepet játszik a kétnyelvű középiskola, illetve a teljes kétnyelvű oktatási rendszerünk, hiszen lehet, hogy ez a rendszer senkinek sem ideális, de mindenképpen megtanít bennünket arra, hogy megértsük, megtanuljuk egymás nyelvét, és talán így jobban meg tudjuk egymást becsülni, mint ahogy ez a múltban történt. Horváth Ferenc je predvsem velik patriot, predan svoji skupnosti, lokalni, predvsem madžarski narodni skupnosti. Zavzema se za razvoj dvojezičnega šolstva, za dvig kakovosti dvojezičnega šolstva in tudi za dvig statusa madžarskega jezika. Kérem Horváth Ferenc urat, vegye át az elismerést. Na oder vabimo gospoda Ferenca Horvata, dobitnika priznanja z glednim učečim se iz Pomurja za leto 2021. Sem Cilka Jakelj, ki je svoje otroštvo preživela v Radgoni in se šele potem počutila
Lotmaržanka ali Ljutomerčanka. Ciljko poznam že kar nekaj let in lahko rečem, da jo odlikuje izredna energija do življenja, ustvarjalnost, velik občutek do ljudi in predanost svojemu delu. Šolo sem obiskovala, potem gimnazijo v Ljutomeru, kamor sem se potem tudi vračala na svoje delovno mesto. Gospa Ciljka Jakelj je naša bivša uslužbenka, ki je poučevala vsa leta slovenščino. Tu sem preživela, bi lahko rekla, svoj najlepši, najbogatejši čas. Že pri svojem delovanju v razredu je nekako stalno izpostavljala vseživljenjsko učenje, da se ne učimo samo za tisti trenutek, za tisto oceno. To svoje poslanstvo uspešno nadaljuje tudi v tretjem življenjskem okolju. Neizmerno sem bila vesela, da smo takrat še pisali proste spise, kjer so mi med vrsticami dijaki povedali marsikaj, kar danes v strogo določenem eseju ne morejo več. Še bolj sem bila vesela, ko je na koncu tega pisalo: tega pa ne kažite nikomur. Takrat sem vedela, da je vez med dijakom in menoj vzpostavljena. Svoje znanje venomer rada deli drugim generacijam, od najstarejše do najmlajše, kar potrjujejo tudi številni dosežki in projekti, ki jih je izpeljala in jih še pelje danes tudi v času upokojitve. Ciljka Jakelj je bila moja vsaj 3-kratna učiteljica. Najprej je bila moja gimnazijska profesorica slovenščine in nemščine in prav ona je v veliki meri zaslužna za to, da sem se odločil za študij jezikov. Ko sem se na šolo vrnil kot mlad učitelj, je bila moja mentorica, mogoče bi celo lahko rekel vodnica. Prav tako sem v teh mladih ljudeh odkrivala nešteto talentov, ki med rednim poukom ne pridejo do izraza. In zato sem nekako ustanovila ali poiskala čas za njih tudi ob popoldnevih, ko smo se zbirali in ustvarjali različne recitale, gledališke predstave, skratka dogodke, dogajanja, ki so prav gotovo tudi njim popestrila življenja, jih bogatila, meni pa ogromno tudi dala. Skoraj neverjetnim številom projektov, predstav, proslav in recitalov mi je pokazala, da je meja učiteljeve ustvarjalnosti nebo. Ciljka je velik zgled, kako znanje nesebično deliti z drugimi, tako v domačem kot v širšem okolju, in svojim pozitivnim pristopom zna pritegniti in navdušiti marsikoga in verjamem, da je radovednosti in ukaželjnosti ne bo nikoli zmanjkalo. Ko sem odšla iz Ljubljane, sem sicer neizmerno pogrešala gledališče, koncerte, vse kulturno življenje, ki je pač takrat bilo nam v Ljutomeru nekoliko manj dosegljivo. Rekli so, živiš na periferiji, vendar ni nujno, da periferija ne daje. Knjiga je enako dostopna, na primer v Ljubljani. Toda najbolj sem vesel tega, kar sem se od nje naučil in se še učim o življenju. Ne z besedami, ampak predvsem z dejanji dokazuje, da sta prijaznost in pozornost do soljudi tisto, kar pokaže, kaj je resnična veličina človeka. Naslednja dobitnica priznanja z glednim očečim se iz Pomurja za leto 2021 je Ciljka Jakelj. Zaradi odsotnosti gospe Ciljke bo priznanje v njenem imenu prevzel ravnatelj gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer, gospod Zvonko Kustec.
díjazottnak, és a következő dal az reményről szól, és az a cím, hogy 100 000 nap. Dübörög a szél, baj lesz, ha nem vigyázol, ilyen, aki él, elbújik önmagától, ilyen, aki vár, csendben az óra lejár, nincs más, csak szél, mi bejár, tiéd kinn a tér, bámuld a kis szobádból, elmúlik a tél, dal lesz a búsimákból, kivirul az arc, vér száll a hűserekbe, visszajön a szép, a molyrákt képzeletbe. Kinézel az ablakon, s a lombos nyári udvaron, talán egy régi jó barát kiált. Nem kell már a párna illat, és az ágy midében ringat, rohannék a nyári réten át. 100 000 nap vár, de most még ülök itt a szétszórt ruhákon, dél fele jár már, de én csak az estét várom. Rég volt ilyen a csend, rég volt ilyen a rend. Sok csillag önmagában, hol van az a báj? Eltűnt a kis szobában, figyelem a fákat, zöld már a lomblevele, vége van a bálnak, megnyugszom én is vele. Nyújtózom az ágyamon, egy pókháló a vállamon, míg halkan szövi harmatát az éj. Sok volt már a nyugalom, de azt súgja a nyugalom, hogy nem kell félni semmitől se félj. 100 000 nap vár, de most még ülök itt a szétszórt ruhákon, dél fele jár már, de én csak az estét várom. Rég volt ilyen a csend, rég volt ilyen a rend. Százezer nap vár, de most még ülök itt a szétszórt ruhákon, tél fele jár már, de én csak az estét várom. Rég volt ilyen a csend, rég volt ilyen a rend. Pál Péter ezúttal saját dalát adta elő. Peter Pál se nam je tokrat predstavil z avtorsko skladbo in sledi še drugi del podelitve priznanj.
Gyermekkoromat itt Dobranakon töltöttem, egy ipari családba, ahol nagyon sokat adtak már akkor a régi hagyományokra, és itt végeztem az általános iskolát, utána pedig elmentem Muraszombatba tanítóképzőre, ahol ismét sikeresen elvégeztem, és 1968-ban első munkahelyem Kebele volt. Nagy örömmel kezdtem a munkámat, hiszen egy olyan kis faluba mentem tanítani, ahol a tanítóknak nagy volt a becsülete. És azok az évek számomra nagyon sokat jelentettek, és talán az életem korszakában egyik legszebb korszak. 1984-ig dolgoztam Kebelén, akkor pedig Dobranakra költöztünk a családi házba, és pedig itt kaptam munkahelyet a Dobranaki Általános Iskolában. Anus nénére fölnéztem már általános iskolába is, amikor harmadikosokat tanított, és megvolt neki az a kisugárzása, ami más tanároknak talán nem volt meg annyira. Ha ma kellene ismét pályát választani, ugyanúgy ezt a pályát választanám. Így már az általános iskolában, amikor tanítottam Kebelén, vezettem a pionír szervezetet, akkor az volt. Utána Dobranakon a citerát, aztán a néptáncot. Ezek mind egy olyan tevékenységek voltak, ahol a gyerekek élvezték, és ahol az erejeiket kiadhatták, az osztályban pedig szigorú voltam, de igazságos. Szerintem Anus néni egy nagy pecsétet hagy még mindig Dobranaknak, és remélem, hogy ezt a munkát ezzel az eredménnyel csak folytatni tudja. Spoštovano Ano Car poznam kot sokrajanko, kot članico Turističnega društva Dobrovnik, kot učiteljico mojih sinov, tudi kot predsednico Madžarske samoupravne narodne skupnosti, tudi seveda kot soudeleženko, če lahko tako rečem, v velikih projektih, odločilnih projektih za našo občino Dobrovnik. Utána életemben nagyon sokat jelentett a Művelődési Egyesület, és ennek voltam a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnek 32 évig a vezetője. Még mindig sokat foglalkozok kézimunkákkal, hímzök, aztán tojást festök, ami Dobranakon egy különlegesség. Moram povedati, da je zelo pomembno vlogo odigrala v vseh teh letih občine Dobrovnik v sožitju med Madžari in Slovenci in Romi. Amikor a Dobranak község magyar önkormányzatot vezettem 20 éven keresztül, nagyon jó közreműködtünk Kardinár Marián polgármester úrral, mert az volt a célunk, hogy itt Dobranakon a szlovénok, magyarok, a romák éljünk békébe egymás mellett, egymásnak segítsünk, és úgy gondolom, hogy kettőnknek ez sikerült is. De Cár Anna rendkívül fontos és nagy munkát végzett a nemzetiségi kultúrában, a magyar nyelv megőrzésében, úgymond részt vett a nemzetiségi politikában, ezért jogosan elismeréseket kapott úgy Szlovéniában, mint Magyarországon, és én azt kívánom nekünk, én azt kívánom a muravidékieknek, nem csak a magyaroknak, hanem a szlovéneknek is, hogy sok Cár Anna szülessen ide a Muravidékre. Cár Anna asszony most sajnos nem tud velünk lenni, ezért megkérem Marián kardinál polgármester urat, vegye át helyette az elismerést. Ker gospa Ana Car danes žal ne more biti z nami, prosim župana občine Dobrovnik, gospoda Marijana Kardinarja, naj v njenem imenu prevzame priznanje.
Laura je čudovito mlado dekle in sodelavka, ki je predana tako organizaciji kot svojemu delu, predvsem pri opolnomočenju pripadnikov romske skupnosti. Sem Laura Kovač, prihajam iz romskega naselja Dolga vas in po izobrazbi sem profesorica pedagogike in diplomirana sociologinja. Trenutno pa tudi nadaljujem študij na magistrski stopnji in sem tik pred zaključkom izobrazbe. Lauro Kovač poznam že iz otroštva, namreč živive skupaj v istem naselju. Kot deklica oziroma kot otrok odstopala od ostalih romskih otrok v romskem naselju. Nisem jo veliko videvala, ker že takrat, ko je začela hoditi v osnovno šolo, je mislim, da svoj prosti čas namenila za učenje. Z Lauro se poznava že od srednje šole, saj sva bila sošolca in vesta čas pa tudi danes zelo dobra prijatelja. Laura je bila dijakinja dvojezične srednje šole Lendava. Tudi sama sem jo poučevala, zaključila je program gimnazija. Bila je bolj skromna in tiha dijakinja, vendar je dokazala, da s pridnostjo in trdno voljo lahko vsak doseže svoje cilje, ne glede na to, iz kakšnega okolja prihaja. Ko sem se odločala za študij, v bistvu nisem vedela, da bom kdajkoli delala z Romi. Mislim, da sem parkrat celo izrecno izjavila, da z Romi res ne bi želela delati. Vendar se je to spremenilo takrat, ko sem se udeležila prvega romskega tabora za otroke kot študentka. Laura je motivator, vzornik in rada se posveča ljudem. To je dokazala kot prostovoljka že v srednji šoli, pa tudi v študentskem obdobju oziroma v študentskih letih je bila prostovoljka v klubu študentov Lendava, kjer je vodila in organizirala številne socialne projekte. Ko sem imela priložnost delati z našimi otroki, takrat sem videla, da so zelo talentirani, da so zelo inteligentni, vendar pa jim velikokrat zmanjka poguma in pa predvsem spodbude. Oboje od tega sem jaz imela na razpolago in prav zaradi tega v bistvu želim delovati kot nekakšen vzor našim otrokom. Z tem, da je prišla do univerzitetne izobrazbe, naredila velik premik v romski skupnosti in da se bodo lahko romska dekleta zgledovala po njej. Pri svojem delu uresničuje poslanstvo izobraževalcev odraslih in pa vseživljenjskost učenja, ter tako uči mlajše generacije, predvsem v svoji skupnosti, da je izobrazba pomembna, predvsem zaradi tega, ker tako lahko uresničuješ svoje želje in pa svoje sanje, ki jih imaš kot otrok. Mislim, da je ustvarjena za to delo, ki ga sedaj opravlja, z njo šola, predvsem svetovalna služba, tudi sedaj že poslovnost, strokovno sodeluje in smo ponosni, da je bila naša dijakinja. Kljub vsemu, kar nas sreča, lahko uspemo, da lahko v bistvu ustvarimo tisto, kar si želimo in da je tudi za nas v bistvu izobrazba dostopna tako kot za vse druge. V kolektivu smo izjemno ponosni na vse njene dosežke, predvsem na področju izobraževanja, obenem pa ji zagotavljamo, da ji bomo stali ob strani pri uresničevanju nadaljnjih ciljev. Super sošolka, prijateljica, zdaj tudi sodelavka, predvsem pa oseba z velikim srcem. Na oder vabimo Lauro Kovač, dobitnico priznanja zglednim učečim se iz Pomurja za leto 2021. Megkérem Kovács Laurát, vegye át az elismerést. Dovolite mi, da se v imenu vseh prejemnikov priznanj zahvalim organizacijam,
ki so v bistvu opazile naše prizadevanja na področju izobraževanja in pa prenašanja našega znanja v okolje, v katerem živimo. Obljubimo, da bomo v bistvu naše poslanstvo opravljali še vnaprej z veliko vnemo, saj se vsi zavedamo pomena učenja v življenju vsakega posameznika. Hvala. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hitvallásunkat kitüntetettek körül megismerték részben, amit magunkról mondtuk, részben, amit rólunk mondtak el. Mi így szeretjük ezt a Muravidéket, sokszínűen, nemzetiségben, nyelvben, kultúrában, ételekben. A 20. században egy fontos mozaik ebből a sokszínű Muravidékből kiesett, és mi valamennyien azért dolgozunk, hogy a 21. század másképp alakuljon, és ehhez kérjük az önök támogatását. Köszönjük szépen az elismerést, amely mindenképpen valamennyünket motivál munkánk folytatásában. Köszönöm szépen! V imenu nagrajencev sta se tako zahvalila Laura Kovač in Ferenc Horvat. Na oder pa še vabimo Rahelo Hojnik-Kelenc, direktorico Ljudske univerze Lendava, ki je soorganizatorica današnje prireditve. Köszönjük Kovács Laurának és Horváth Ferenc úrnak az elmondottakat, most pedig kérem Rahela Hojnik-Kelenc asszonyt, a Lendvai Népi Egyetem igazgatóját szóljon az egybegyűltekhez. Spoštovani gostje, dragi izobraževalci. Širiti zavest o potrebnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih, predvsem pa skrbeti za njegovo prisotnost, ne glede na življenjske okoliščine učečih se, je privilegij, ki nam je dan. Strategijo vseživljenjskosti učenja, vse izobraževalne organizacije udejanjamo od naših ustanovitev, četudi se je ideja o pomembnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih sistematično začela razvijati šele v 90. letih 20. stoletja. V svojem dosedanjem delovanju smo organizacije za izobraževanje odraslih šle skozi številne razvojne faze. Preživeli smo obdobja vzponov in padcev, vendar pa smo bile osredotočene na potrebe odraslih za njihovo aktivno življenje v družbi in v lokalnem okolju. Tekom desetletij smo se razvile v moderna lokalna središča vseživljenjskega učenja, ki ne samo izvajajo, ampak s podporo mnogih projektov tudi razvijajo številne programe in oblike učenja odraslih za 3 temeljne namene: osebno rast, zaposlitev in karierni razvoj ter za aktivno vključevanje v družbo in lokalno okolje. Ob pestri izbiri izobraževalni ponudbi, ki jo vedno usklajujemo s potrebami okolja, učečim se odraslim nudimo tudi številne podporne dejavnosti, od informiranja in svetovanja do pomoči pri učenju. Naša izobraževalna ponudba je iz leta v leto bolj odzivna, fleksibilna in polivalentna, prilagojena trenutnim potrebam, načini poučevanja pa posameznikom, ki se v izobraževalne programe vključujejo. Brez strokovne podpore Andragoškega centra Slovenije, podpore Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter lokalnih skupnosti, v katerih delujemo, se ne bi bili zmožni vedno hitro in učinkovito prilagajati razmeram in ob tem ohranjati svoje osnovno poslanstvo na področju izobraževanja odraslih. Zato mi dovolite, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem, ki nas pri našem delu podpirajo, spodbujajo in z nami sodelujejo pri načrtovanju nadaljnjega razvoja. A naši uspehi niso suhoparne številke iz statistike, čeprav bi bilo slednje najlažje nanizati. Naši uspehi pogosto niso merljivi, saj so to zgodbe, ki so v svojem bistvu nemerljive, ogrejejo pa srca. Naši uspehi so uspehi naših udeležencev, ki skupaj z nami prehodijo del naše poti. So uspehi naših partnerjev, ki postanejo naši skupni uspehi in so nemerljive oblike sodelovanja z različnimi organizacijami na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Andragoškemu centru Slovenije, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter občini Lendava se v imenu kolektiva Ljudske univerze Lendava iskreno zahvaljujem za neprecenljivo pomoč pri organizaciji in izvedbi današnjega dogodka.
Tudi moja osebna zahvala je namenjena naštetim institucijam, vendar pa predvsem mojim sodelavcem, brez katerih Ljudske univerze Lendava ne bi bilo. Hvala, da mi stojite ob strani, predvsem pa, da vsakič znova dokažete, da niste samo sodelavci, ampak tudi prijatelji, zavezniki, predvsem pa ljudje z velikim srcem. Dovolite mi, da ob koncu čestitam dobitnikom letošnjih priznanj. Ponosna sem, da izobraževanje nikomur od nas, tudi našim nagrajencem, ni le služba, ampak poslanstvo. Uresničevanje poslanstva pa je tista bit, ki v življenju vsakega posameznika šteje. Spoštovani prisotni, upam, da boste danes iz Lendave odnesli košček Prekmurja, del lendavske večjezičnosti in večkulturnosti, predvsem pa zavedanja, da za učenje ni nikoli prepozno, saj slednje ni priprava na življenje, ampak je življenje samo. Hvala. Tisztelt közönség, ezzel befejeződött mai ünnepségünk. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és szeretettel várjuk Önöket a színház előtti téren megtartott fogadásra. Előtte pedig még hallgassuk meg Nina Brasser dalát. További szép napot kívánok! Cenjeni zbrani, s tem zaokrožujemo današnjo slovesnost. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost, prisrčno pa vas vse vabim na pogostitev, ki bo na ploščadi pred koncertno in gledališko dvorano. Predtem pa nam bo še Nina Brasser zapela pesem Med iskrenimi ljudmi. Želimo vam lep preostanek dneva in srečno! Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo veš. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudim.
iskrenimi ljudmi, Gospodi. Hvala.